tye gimo ma kane kibot rubanga neno jami duc. Citan bene acel-li neno jami duc. Citan ngec mo ma in pe iromo byekone ni ngec. So wamako lega dok ka in ilego kwoni lokkeo dok ka neno dano weng lego ki cwiny me adaba onyo Uganda-ni onyo nya acholi-ni tek mo pien eno logoba bedo pe corruption bedo pe ento man gin eni weng pien ni dano neno rubanga waci gino mo ma nongo konye pe ento wa awic ni rubanga tek dok ka ma rubanga keto gene iye citan lwenyo matino iye. So gin ma myero in itim me breaking rac pa citan myero ilegi dok myero iyee. Ka inge ni imito jami pii oyotowa en iwaco ni lega konye pe ni dok pe tye gino mo ma timme onyo in ibinongo ka rubanga pe omii ni tem do ka karene pe oromo in pe ibinongo ka ngat rubanga owaco ni kare ni dong en me timo gini kare ni dong en me nongo gini ci ibinongo kede kwon dong itutte iwaci ngo ka karene pe oromo ibiye leg kwer. So leg lega en ka ibilego pe leg rubanga ni otyek pekoni ento kumii ni kere iye me tyeko pekoni pien ni rubanga pe winyo lega pa dano directly timo gin mo ma in bene ki komi pe iromo ngeyone ni ti dong ka winy gam kene ka gamo lega ni dong eno. So wamako lega pire tek dano calo kiddy gi Janet Priska gini gin tye ki testimony ne